Ikaze kuri MB Media TV turabasuhuje. Meze mute? Nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane. Ego, uyu munsi nje kuri platform kugira ngo mbigishe akantu k'ubwenge. Hari abantu benshi batazi gukereya ama email account, kandi mu isi tugezemo ikoranabuhanga ni ngombwa kugira ngo buri muntu wese abe azi gukereya Google account ya email, akaba azi kwikoresha, kohereza SMS ndetse n'ibindi, kuko ibintu byinshi biri kudusaba ama account ya email, yaba ubwenge ikoranabuhanga, amachat GPT ndetse n'ibindi bikudusaba ama Google account like email. Niyo mpamvu nje kugira ngo mbigishe ukuntu bafungura account ya email step by step. Fata umwanya wawe urebe iyi video ntucike intege, urunguka byinshi. Dutangire. Mbere yuko dufungura account ya email, turazamuka twemeze kuri application ya email, ubundi bwo dutegereze tuzamuke twemeze ku gafoto, dutegereze tumanuke ahantu handitse add another account, aho ngaho ego dutegereze, twemeze ku gafoto, twemeze kuri add another account, dutegereze. Niturangiza turagera ahantu hameze uku nguku kuri set up email, twemeze kuri Google, dutegereze bimanza bya loading, checking information. Niturangiza turemeza ahantu handitse create account. Ahantu umuntu udafite account turi kwikereya, aho nuturemeza, dore aha handitse create account. Fata umwanya wicare urebe, kuko ibintu biroroshe. Uremeza ahantu handitse for my personal, nurangiza uragera ahantu handitse first name ndetse na kabiri last name. Turemeza ahanditse first name. Tugiye kwandikamo urugero Isimbi. Isimbi. Twabirangije. Niturangiza turamanuka aha kabiri kuri last name, ku izina rya kabiri twandike Rwanda. Rwanda. Kora subscribe, share, like na comment, ubundi bwo iyi video uyisangiza abantu batazi gukereya email, nabo babyige. Biroroshe kuko turi kwinjira mu isi y'ikoranabuhanga. Ego, turaza twemeze ahantu, turebe ahantu handitse month, day, year ndetse na gender. Ibyo byose tugiye kugenda tubyuzuzemo Google information, kugira ngo email yawe account uyikereye neza kandi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ahari month tugiye gushyiramo January, ku minsi dushyiremo 17, ku mwaka dushyiremo 2000. Gender turashyiramo male, nibura umukobwa urashyiramo male, female nibura umugabo ushyiremo male. Nurangiza wemeze kuri next, kurikira step by step, kuko ibintu bizagufasha mu isi y'ikoranabuhanga turimo. Ntihagira ikintu ukora udafite account ya email, udafite email. Hano baduhaye amazina Isimbi Rwanda 8@gmail.com ndetse na Rwanda Isimbi 71@gmail.com, ndetse no hasi baduha ahantu handitse ngo create your own Gmail. Hano ubwo ni ukwandika izina ryawe ari abiri utayemeye ndetse utashaka. Twebwe reka twiyitiremo Isimbi Rwanda 8@gmail.com. Niturangiza turahemeza, tumanuke nk'ibisanzwe kuri next, dufungure indi platform. Turagera ahantu batwatse ngo create strong password.
create strong password with mix of letter, number and symbol. Ahangaha bakubwiye ko urakora password iri strong ndetse iyo password ikaba igizwe n'imibare, inyajwi ego ndetse n'ibimenyetso. Turayandika, urandikamo iyo utekereje ushaka, ushobora kwandika izina ryawe, ushobora kwandika nimero, ushobora kwandika n'ibindi pfa kuba biri strong nyine bikomeye byujuje ibisabwa. Nurangiza nk'ibisanzwe uremeza kuri next, tegereze. Aha urabona ko baduhaye isimbi Rwanda 8@gmail.com. twemeze kuri next. Aha urabona tugiye kuri Google privacy, uramanuka urascrollinga umanuke hasi, ni hame buri gihe uramanuka ukagera hasi ahantu handitse I agree, bishatse kuvuga ngo ndemeye. Ese ndemeye, ego. Aho kwemeza ko iyo email ya account ari yawe utari robo, urayemeza kuri I agree, utegereze. Numara gutegereza ahangaha barakujana muri Google service, muri service za Google. Urabona bahita bagusubiza kuri platform ya email yawe, uremeza ku foto nk'ibisanzwe. Ugahangaha ikintu tugiye gukora, tugiye gukoresha ira email dukereye. Harimo email yanje nayo nyifitemo, ariko urabona email zose nakoresheje ngizo zo nakereye, harimo MB Media TV, hakaba Made in Rwanda, Sega TV ndetse na Isimbi. Turaza twemeze ahanditse Isimbi Rwanda kuko niyo tumaje gukorera. Aho niyo turaza twemezemo, ubundi bwo ariyo ija muri telefone. Tegereze turebe. Urabona yagiyemo, nta foto nasizemo. Google finish setting, ego urabona ko noneho aha ikintu turakora twemeze kuri kari akantu kameze nk'akaziga, ego nidushaka kohereza umuntu ubutumwa, ifoto ndetse n'ibindi n'amadokima n'ibindi. Nurangiza uremeza, urabona ko ukemejeho, bagahita batwereka amafoto, kamera, file ndetse na drive. Drive ni ibintu wabitseho, urugero nk'amafoto ndetse n'ibindi. File nayo urabizi ibika dokima, ikabika amafoto, video ndetse n'ibindi. Kamera yo ni kamera nk'ibisanzwe, ni uguhita w'ikamera ubundi bwo ukohereza ugomba kohereza. Turahemeje, bahise tujana muri platform y'amafoto, indirimbo, audio, video ndetse n'ibindi. Turazamura scrolling, duhitemo iyo dushaka. Nshaka nahita miriya, nashaka nkahita miriya, bitegwa n'iyo nshaka. Nego urabona ko nayemejemo. Noneho hariya handi urabona ivuye kuri Isimbi Rwanda. Wowe ugeze uyu mwanya ureba iyi video, ndagushimiye. Kora subscribe, share, comment, ubundi bwo abantu benshi batazi gukiriya ama email account bayikereye, kuko isi ya none ikenera email. Ciao ciao.